Amahoro bavandimwe muri Kristu, dusange Yezu kuri wa gatanu tariki 8 Mutarama 2021. Isomo rya mbere niryo mu ibaruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa 5 murongo 5 kugeza kwa 13. Nkora mutima zanjye ninde utsinda isi atari uwemera ko Yezu ari umwana w'Imana, uwo nyine niwe waje kubw'amazi n'amaraso aba Yezu Kristu. Yaje atari kubw'amazi yonyine ahubwo kubw'amazi n'amaraso. Ni roho ubihamya kuko roho nyine ari ukuri. Ubwo rero hari ibintu bitatu byo kubihamya: roho, amazi n'amaraso, kandi byose uko ari bitatu birahuje. Niba twakira ubuhamya bw'abantu, ubuhamya bw'Imana bwo burushijeho kuko ari ubuhamya Imana yatanze ku mwana wayo. Uwemera umwana w'Imana aba yakiriye muri ubwo buhamya, naho utemera Imana aba yigize umubeshyi kuko atemera bwa buhamya Imana yatanze ku mwana wayo. Dore rero ubwo buhamya: Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buri muri mwana wayo. Ufite mwana aba afite ubugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo aba afite. Nabandikiye ibyo byose kugira ngo mwebwe abemera umwana w'Imana mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Luka umutwe wa 5 murongo wa 12 kugeza kwa 16. Muri icyo gihe Yezu yari muri umwe mu migi, hatunguka umuntu wamazwe n'ibibembe. Abonye Yezu ikubita imbere ye, amwinginga agira ati: "Nyagasani, ubishatse wankiza." Yezu arambura ikiganza amukoraho avuga ati: "Ndabishatse, kira." Ako kanya ibibembe bye birakira. Nuko amubuza kugira uwo bibwira agira ati: "Ahubwo genda wiyereke umuherezabitambo, kandi uture ibyo Musa yategetse abahumanuwe, maze bibabere icyemezo cy'uko wakize." Barushaho kumuvuga cyane, bituma abantu benshi bishakira kumwumva no gukiza indwara zabo. We ariko akanyuzamo akajya hiherereye agasenga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku ngingo igira iti: Yezu niwe soko y'ubuzima. Yohani mu isomo rya mbere aragaruka ku bintu bibiri by'ingenzi: amazi n'amaraso. Kugira ngo Yezu aduhe ubuzima aducungura, yaje kubw'amazi n'amaraso. Amazi ni ubuzima, n'amaraso ni ubuzima. Kuki yaza muri ibi bimenyetso bibiri, amazi n'amaraso? Mu misa, mu muteguro w'amaturo aza guhinduka amaraso ya Kristu, umusaseredoti avanga divayi n'amazi, ari no gusenga agira ati: "Ikimenyetso kiri vangwa ry'amazi na divayi tugikesha kugira uruhare kuri kamere Mana y'uwishakiye gusangira natwe kamere muntu." Amen. Hari abantu bamwe rero bibaza impamvu umusaseredoti asuka amazi muri divayi, ndetse hari na bamwe bakeka ko ari uburyo bwo koroshya divayi. Nyamara divayi ishushanya Imana, la divinité, naho amazi agashushanya umuntu, l'humanité. Ndetse no mu kubivanga nta bivanga uko ashatse, bifite igisobanuro. Bafata divayi bagashyiramo umutonyi w'amazi, bishatse gusobanura ngo l'eau ne dépasse pas le vin, tout comme l'humanité ne dépasse pas la divinité. Amazi ntasumbe divayi kuko umuntu adasumba Imana. Ngo kuko Yezu afata ibyo bimenyetso byombi kugira ngo aduhe ubuzima ku bwa Roho Mutagatifu. Ikinyabuzima cyose kiri ku isi gikenera amazi. Amazi agize 3/4 mu bigize umubiri. Yezu Imana isumba byose yemera gufata kamere muntu, jambo wigize umuntu ngo aducungure aduhe ubuzima. Imana yiyunze n'abantu. Mu Ivanjili y'uyu munsi Yezu arakiza umubembe, amusubiza ubuzima. Umubembe yabonye Yezu yikubita imbere ye ati: "Nyagasani, ubishatse wankiza." Nuko Yezu arambura ikiganza amukoraho arakira. Amen. Yezu, nyamara nanjye ndarwaye. Yezu, ubishatse wankiza. Ikindi kintu gikomeye Yezu amusabye ati: "Genda wiyereke umuherezabitambo, icyemezo cy'uko wakize." Bavandimwe, ibembe bishushanya ibyaha biduhindanya, biduhanda tukajya kure y'Imana n'abavandimwe. Iki kiganza Yezu aramburira ku mubembe ni cya kiganza umusaseredoti mu ntebe ya penetensiya, alter Christus, undi Kristu, aramburira ku muntu uje gusaba penetensiya, maze agakira ibyaha bye mu izina rya Yesu. Mu masakamenti 7 harimo 2 adusubiza ubuzima bw'abana b'Imana, adusana. By'inshinga y'ikilatini sanare, guérir, réparer, médier, renouveler, gusana, kutuvugurura, tukaba bashya. Ni penetensiya no gusigwa kw'abarwayi. Muri penetensiya dusaba imbabazi z'ibyaha byaba byaratumye dupfa kuri roho, kongera kwiyunga na Yezu. Yezu atubabarira ibyaha byacu, akadusubiza ubuzima, tukongera kuba bashya. Amen. Naho mu gusigwa kw'abarwayi
Yezu adukiza yifatanya n'umunyamibabaro, akamukiza ku mubiri no kuri roho, akamukomeza agakira, agasubirana itoto, akongera akaba muzima, ndetse agakomeza imirimo yari asanzwe akora kubera Imana. Bavandimwe, biratangaje, abantu benshi batinya isakamyo ryo gusigwa kw'abarwayi ngo ni iry'abasaza n'abakecuru bagiye kwipfira, cyangwa uburi urihawe wahita upfa. Baba we, ntago ari amasakamento ya nyuma nkuko bamwe bajya baripfobya. Ni sanare, gusana, naryo ni isakamento rihabwa abana, urubyiruko n'abakuru. Keretse utarwara nibwo utarihabwa. Niba udakeneye sanare, sante, ubuzima, ntabwo nyine warihabwa. Umugabo yigeze kurwara indwara z'ubwoko butatu, diabete, umutima n'impyiko. Yanga gufata imiti ya muganga, ahubwo inshuti ze zimwumvisha ko ari ibirozi by'abaturanyi bamwanga. Ntiyaragishobora kurya, arananuka, arazogobera. Nuko yumvira inama z'inshuti ze, ajya kwivuza mu bapfumu. Ahamara ibyo byose, iwe barakena, inzara iba yose, kuko nyiri ibintu byari byabashiriyeho. Umunsi umwe mu ijoro buri buke basubira ku wundi mupfumu, wa mugabo araremba cyane bikomeye. Bamushyira mu ngobyi bamujyana kwa muganga byo kwiyerurutsa ngo hatataza kugwa mu rugo, bakaba baca amafaranga ya amande. Ageze kwa muganga yarabiranye, yenda kuva mu mwuka. Nuko muganga amunywesha igikombe cy'amazi. Wa murwayi arazanzamuka, atangira gukanura amaso. Muganga ahita amuha ikindi gikombe cy'amazi. Noneho atangira kwicara. Muganga yongera kumuha igikombe cya gatatu cy'amazi. Noneho atangira kuvuga, atekereza muganga uburyo amaze imyaka 10 atarakoza amazi mu kanwa ke. Yinyweraga inzoga, akumva nta n'inyota agira. Bavandimwe bana b'Imana, burya umuti w'ibanze ni amazi. Abenshi bicwa no kutabimenya. Bantu mutanywa amazi ngo mwizeye amayoga, amafanta, za ji n'ibindi baryohera, nyamara hanyuma bikazabasharirira. Nta muntu wabura amazi mu mubiri ngo abeho. Indwara nyinshi turwara hari ubwo ziza ari carence, ibura ry'amazi. Warangiza ukabeshyera abarozi n'abaturanyi ngo barakwishe. Ushobora kurwara n'indwara zidasobanutse, ariko kubera ubumenyi buke n'ukwemera guke birumvikana, ugatangira ngo barakuroze, ukirukira ku mupfumu. Birababaje babyeyi, abapfumu bahuhura abarwayi benshi, bakabahuheramo ibirozi, bamwe bakaba bapfa bahagaze, abandi bakuma. Ni bya bindi ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Nta muntu n'umwe utarwara, ariko nta n'utashaka ko yakira akaba muzima. Sanare, la sante. Dore rero amategeko abiri ku murwayi w'umukristo. Nurwara uzanyure mu nzu ebyiri, ibitaro na kiliziya, hôpital et église. Urumva ko nta ndaro irimo. Indaro ni y'abahakanyi. Nujya kwivuza uzajye kwa muganga, nibinanirana uzajye mu kiliziya kwa Yezu. Na Yezu mu gusubiza ubuzima umurwayi akoresha abandi bantu, abaganga. Cyakora ntashobora gukoresha umupfumu, kuko Yezu nta na rimwe yigeze yirukana roho mbi akoresheje Belizebuli. Yezu ntashobora gukoresha indaro. Yezu akoresha amasakramentu ngo adukize ku mubiri no kuri roho. Agakoresha umusaseridoti uri mu kimbo cye. Genda wiyereke umuhereza bitambo. Nuko rero nanjye nk'umukristo nsabwa kwitwararika buri munsi kugira ngo Yezu kunyuraho akiza abandi. Nsabwa buri gihe, buri munsi kwitunganya kugira ngo nanjye subiza abandi ubuzima mbwirijwe na Yezu. Uyu munsi ndasabwa kureba mu buzima bwanjye uburwayi bwananiranye, ibibembe. Niba koko nta bapfumu nagiye ngana, akaba aribo bambuhuye, nkumirana, nkamera nk'ubutaka bw'agasi bwabuze amazi bukumirana. Umupfumu w'indaro, ibiyobyabwenge. Niba ntarakomeje kungikanya ibyaha, none nkaba ngeze kure nararembye. Yezu niwo soko y'agakiza, niwo soko y'amazi afutse amara inyota. Ndaje munkize, nta handi mfite ubuhungiro usibye iwawe. Yezu ubishatse wankiza. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.